organic chemistry on boka physical khyang shang kha om ta ni he coordination compounds bi ka hi chu inorganic chemistry noyami ni ta chuan chunga chuanin term definition te ka poimo tak tak ka oma chungte chu kan clear how zoi zoi anga tuina chuan heta next page 722 in n chuan coordination compounds in mutani khata khanin coordination compounds a chuanin mo lo enzel mai ula in textbook kha coordination compounds kan ti chu square bracket in sha atro square bracket chunga khan kha in hu ma sak ber tu ra chu NiCl2 plus 6NH3 gives square bracket oma NiNH3 6 square close square bracket at pona khan Cl2 om tani khami akha apum hui Ni te NH3 paruk om te Cl2 te kha apum hui kha avai khan coordination compound kan ti chu ni tani mo khatiang chia lo te ko kha noi akhan chi tam tak om ta coordination compounds kan shi fa na dora chuan chunga chuanin tam te kha om le tani chung te chu heta a page dot lea omanga chumi ka kai ma in table 9.1 differences between double salts and coordination compounds ti kha apoi mo lu tok o kha a differentiate tur khan board exam alo chok chin double salts and coordination compounds kami le next page 724 up postulates of Werner's coordination theory ti akha in homework turatan kami pani te kha kalo ping cheu by heart turing kami te pani kha some important terms used in coordination compounds ti kha page kema lekhabuk mana chuan page 726 sa umta kaka in en thak chuan loke vezel ru kuna tema wangin tankal thwai anga coordination entity or complex ion ti kan nei ta ni chumi omzia chu a definition khalo en rule coordination entity constitutes a central metal atom or ion bonded through a fixed number of oppositely charged ions or neutral molecules. For example, atita CO, Cl3, NH3, 3 is a coordination entity. Chumi omzia chu mizo chunga kan soidon chuan coordination entity kan ti chu square bracket chunga zong kha ahwan ve chuanin coordination sphere ti le counter ions ti khatam dang aronom le tani chumi omzia chu entirnan coordination compound anwaya omta CO NH34Cl chung zong chu mo lawai thachang ula in textbook kha in lo enzel lo chuan in shidon lo ne heta borta kaziak lo wangin in textbook kha in lo zir charang CO NH34Cl2 chung zong chu square bracket chunga oma apona Cl a omtani khata khanin apona a Cl kha coordination entity chunga a velo wangin aming anwa chu counter ions intishili changtru square bracket chunga zong kha coordination entity anya chuan square bracket ponami Cl kha counter ions kanti chapter 9 coordination compounds ha kan zirmek unit 9 part 1 ami unit 9 coordination compounds chuanin anwaya khanin coordination entity ti noi khan complex chi shang differentiate na aron le tani chumi omzia chu cationic complex te anionic complex te neutral complex te tani cation sani chuanin engi cation sani chuan in charge soina nge positive anetero anion sani chuan negative soina neutral ani chuan positive po ni lo negative po ni lo charge ni lo soina ni tani mo ami ka tang khana chiang hal vek ka ka chu by heart chan ma po ngai lo chumi omza chu cationic complex ani chuan he ta a square bracket chung lama a charge kha in zu muem le CO example CO NH3 6 na bracket kha in close maka achunga 3 plus on khatyang ang positive charge nei reng 3 plus te mo 2 plus mo plus top ka khan cationic complex ania
anawin ni kani chuan ke tai ni opposite cha negative charge omin mo negative emo 3 minus poloni se 4 minus poloni se kha kha anai ni complex chuan atop bera neutral complex kan ti chu charge nei lo mo square bracket pon lam achunga khan eng charge ma lo khan chang tru chuan central atom or ions and ligands kan nei le ta ni central atom kan ti chuanin enge he ta khan next page ha khan in lo en le chuan Ni NH3 6 2 positive om ta ni mo kata khan in thil har eng ma lo ne o kha Ni kha a central metal anya chumi om zia chu a metal abul pui bera anva in fok khom naka mo anva join na ber khani ta a chuan chu Ni nickel te anwaya po Co cobalt te Fe iron mo Ni nickel khang hawa kha central metal kam ti chun ta central ion chuan ligands kan ti chu he ta a definition kha anwai chia aron om ta a chu khami central metala kan zubon hau kha mo enta ula page 7 through 7 kema textbook a chuan ania chuta chuanin Ni NH3 6 2 positive khamia khan a central ion Ni ani ta ni true chuan khoinge ligands ani chuan NH3 kha mo ammonia kha ligands ani ta ni chuan chu tiang zel chuanin ligands kha pakhat ai tam om the o pakhat ai tam om ja chu chi khat ai tam po om the chumi om zia chu atnuaya khanin en le chuan COCl om ta within bracket NH3 panga a oma square bracket close true positive om ta ni khata khan khoi khange a central metal or central ion kan ti chuan ama sabera ron in ziak chin kha ani Co kha cobalt o chuan central metal kha in chia shan the nan chuan square bracket a in open vele a metal ming lo langa kha central metal chu ani ta chuan khami ina achunga abon pui zong zong kha ligands kan ti chu ni ta ni chuan he ta anoya khan ligand definition kha ron ta ni kha po kha zir tur chin chia o rule ligand is an atom or molecule or ion which is capable of donating a pair of electrons to the central metal or ion and forms a coordinate bond with it. Ligand kan ti chu atom po ni the mo molecules po ni the atom le molecules nang lam nei chi to ang tru class 11 vela te class 10 class 9 na 2.0 ve kama atom po ni the ya molecules po ni the ya ions po ni the which is capable of donating a pair of electrons in sha tru electrons donate the hawaka chumi chu khoyangi a donate ang central metal ni china square bracket open dot chi a metal ming lo lang kan ti akha khami akhanin va donate the hawaka enge akminga kan wa ligands kan ti ta ni chuanin khata khanin ligands po khati sham anron clear le ta ni mo ama ero chu thil har sa lawa hi ta hian akming atang hianin a definition tur asiat ve ka wangin munde wa voi khatin chiar chuan by har chin pa angai lo number 1 unidentate or monodentate ligands sumi om za chu uni ani chuan mono te kan ti chuanin mizo tong chuan pakhat soina true chuta chuan ligands which can coordinate to the central ion through only one donor atom are known as unidentate or monodentate ligands. Ligands ni vesi mo ligands ani anga chuan chuta chuanin which can coordinate to the central ion kami central ion or central metal khanin one donor atom pakhat in ava in again ava join ang chumi hawa chu unidentate or monodentate ligands mo donor atom pakhat ne hauti na ni ber chumi zo tong chuan donor atom pakhat ne hau kha unidentate or monodentate ligands example noya khan aron tamta NH3 mo ammonia te H2O water mo Cl negative Cm negative OH negative khang hau zong zong kha unidentate or monodentate ligands kan ti chuni ta ni chuan table 9.4 ra po khanin tam taka oma kha in lo en let donya or
ปัจจุบันจวน didentate or bidentate ligands ซึ่งมีองค์จะจูบมีในจังหวะเสียงเวกติโร ligands นี่เวสีเองเง di จูเองสวยนั่งเง bi จูเองสวยนั่งเงปัจจุบันสวยนะอันนี้ตานี่ ligands which have two donor atoms and therefore can coordinate to the central ion at two positions เมื่อ ligands อันนี้เท่าตาอันนี้มุนขดาเมื่อที่ประคัดอันนี้ไม่รู้จูมุนนี่อาจารย์ electrons central atom มา donate ให้เด็กค่ะ didentate or bidentate ligands กันที่จูนี่ตานี่จังงั้นจุงแต่ตัว example ช่างอมเลต้าค่ะ in han en chuan didentate or bidentate ligands หน่วยเจน en chuan oxalate ion ค่ะนี่ตานี่ oxalate ion จูเองa formula C2O4 C ปะนี่เล O ปะลีอันนี้ตาค่ะ in en chuan in expand นะคะ a structure ค่ะ in เราเองนะคะ oxygen C2O4 อันนี้chuan in oxygen ปะนี่อาจังคานิน electrons ค่ะ pair of electrons ค่ะ donate ให้อวังอินมอมุนที่อาจังเตนานี่จุดมีอันนี้บางส่วน didentate or bidentate ligands กันที่ชันค่ะนี่ตานี่จุมีดาวเราดัง example ดังเลยอ่ะจวนนิน en เมื่อ short form จวน en กันที่ตบเซลเมียlong form จวนนิน ethylene diamine ethane 1,2 diamine ที่พบกันที่ ethylene diamine ที่พบกันที่ตานี่จุมีองค์จะจุ CH2 ปัตนิค่ะ in join ตาค่ะ CH2 ปัตนิค่ะ NH2 ค่ะอันนี้เวจุมีองค์จะจุ N อาหาร lone pair ออกมาที่ตัว nitrogen อาหาร lone pair ออกมาค่ะ lone pair nitrogen ปัตนิอาจังคานิน arwalin donate ให้ electrons central atom ตานคานจุมีอันนี้อวังจวนนิน ethylene diamine พวกค่ะ didentate or bidentate ligands อันที่นั่นชั้นนี้ตานี่ส่วนดอทเลียส่วนคำนี้คือตัว example ค่ะดังค่ะอินเราเสียเจียงเวียงปัจจุบันน่ะ polydentate ligands ซึ่งมีอมจะตัวเอง poly ตัวเองสวยนั่นเอง many ตัวตั้มตักสวยงามนี่ตานี่ซึ่งมีอมจะตัว ligands having more than two donor atoms present in the molecule are called polydentate ligandsปัจจุบันอายตัมเมื่อปัจจุบันอายตัมส่วนอันนี้เวกปัจจุบันนี้ปลีนี่ปังปรุปเองปนี่เราเสียส่วนเขาจุ polydentate ligands น้อยกันเสียค่ะ example ที่ช่างค่ะ table 9.5 ค่ะนี่ page 7 to 9เกมา textbook มันนะที่จวนตาหันเอามาจุดตาจวนนี้ in เราเอ็นโดเนี่ยpolydentate อันนี้จวนปัจจุบันอายตัมชิมค่ะนี่ donate ให้ดูค่ะ terdentate อันเนี้ย tetradentate pentadentate มั่ว penta ไปจู่อันเชียที่รู้ว่ามีกระจังปังอาศัยนะ hexa ปรุกมั่วข้างเขาค่ะอินเราเอ็นโดนเนี่ยค่ะ ligands ที่ช่างจู่อันนี้เลตานี่อามาสับเบระส่วน unidentate or monodentate ligands มั่ว pair of electrons มุนขัดจังไปสวบเทียค่ะ donate เทียค่ะปัจจุบันน่ะ didentate or bidentate ligands มุนที่จังdonate เทียค่ะปัจจุบันน่ะ polydentate ligands มุนที่อายตมา donate เทียOkay, chelation and denticity. Page 730. Các bạn nhớ hi chuan in ang lama go in page ka mai ro chu alawin ang om takin in zone theinan khami table 9.5 dot chia heading ka. Chelation and denticity. Okay, let's see the definition. When a di or polydentate ligand uses its two or more donor atoms to bind the same central metal atom or ion, it is called chelation. Sumito enge omja. Didentate ligands ani emo, polydentate ligands ani emo. Mo kami te khoi zok emo ni kha. Mo polydentate ligands ani twanin ahuam tamani di kashiru o pani aya tamvek ka pathum pali panga paruk pasari engpo huam the khang hau khanin an donate theina tendency kha itimate ang mo an donate theina kha electrons an donate theina kha arwalin mo central metal atom in ang chia an zukmanin
when a definition kachar ula chiang many mizo I pon di or polydentate ligand uses its two or more donor atoms to bind the same central metal atom or ion. Same central metal atom or ion. Kami a central metal ka impolo ni the cobalt po ni thea, nickel po ni thea, manganese po ni thea, copper po ni the. Kang hawa kanin anzu donating mo same ain anga ani chu kaka chelation kan ti chu ni ta and the resulting complex has ring structure and the ligand coordinating through one or more donor groups is called chelating ligand. Kami anzuk donate chua wa kan mo anzuk donate chua wa kanin ring structure and siam ta chuanin kami a ring structure and siam chua a structure ka chelating ligand ang titani mo chu enta ula noya kanin chuanin ka chelation po kanin mo chelation and density po ka chi sang sangin aron chen vel ani mo chin sia tora tamdonia ka wa kanin siat kil ke langai pakhatna. Number 1 is didentate chelation. In this case, the chelating ligand coordinates through 2 sigma electron pair donor groups. So, beyond that, all some kawakan soidon swanin chelation rawa ka ligand sa kanin. Mun ni atanga central metal azubainin, azujoinin, bon azusiamin, didentate chelation kantia, pahina terdentate chelation. The chelating ligand coordinates through 3 electron pair donor groups. Pathum azubonin, pathum central metal atom in ang ligands kan mun thuma azubonin tinani chu. Tetradentate chelation. Tetra ni chuan engza soini nge pali tiro kami ang thawin ma se ligands pali munli atanga same central metal atom azubainin terdentate chelation kantitanya. Okay, next is ambident ligands. Kasoy thok ang muang chan man ni lo chu bang chuanin soitor atam si kaka kasoy thok anga nang mani in voi khat voi hi khat in sia chuan in chiam ve tang unbident or ambident ligands. The monodentate ligands, which can coordinate with the central atom through more than one site, are called ambidentate ligands. Here, atlang ko to in heta shang next unit ate po kan jiranga isomerism ate coordination isomerism ya kan apoi mo do mo bang ambident ligands here in those shetiang donya. Ambident ligands and so again itale monodentate ligand ni si tikan hansin sia khotta ula monodentate ligands ni si enge monodentate ligands su mun khata changa pe chuak thai donor atoms pakhat nei te na he ta an ama kan lauti to akhan a definition in do len en let ya monodentate ligands ni si ama ero chu central atom khanin chum khata ni law mo chum sang ve ve mun shana changa an pek chwa khan engen pek chwa electrons and donate khan chu atmai khan example in siang kwa don atmai example khan in hu anga cn in shatero cn to enge cyanide pero cn khanin khoya changne apek chwa hey cn can coordinate through c or ns given below. C atang le N atang khan electrons adonate the. So be omzia chu C atanga electrons kha M ne na mo M chu enge central metal ti na mai ani M ne na C in ava pek chuan C atang ava pek chuan the name will be cyanide. Ma se N atang zok CN rau mo thil tu mun reng Cn atanga N atang khanin metal central metal ava pek chuan ming chu adang le dai enge ni isocyanide chang tru kaka in lo en chit chit tanga in shi thiam me ang noi le po
SCN kan nei ta ani kha thiocyanate SCN kan ti khan it can coordinate through S or N. S atang le N atang metala khanin bone avasiam the. S atanga metala bone avasiam chuan akming chu thiocyanate no thiocyanate ania amaro tu kha central metala khan N atanga bone avasiam chuan akming chu dang le de isothiocyanate kha unbidden ligands bi ka kha ama me te poi mo lo ka tin lawin in lo chi don nya o. Next one, coordination number. Coordination number 22. The total number of ligands attached to a central metal ion is called the coordination number of that ion. In other words, coordination number is the number of ligands in the coordination sphere. Word simple le wa mi zo chong kan soi don chuan coordination number kan ti chu central metal atom mo central metal bula enya ligands omza chumi chu coordination number chu enge internal MCQ wa te po local palta se how many what is the coordination number of the following complex ati chuanin ligands za kha in chia to panga Suzong chu ni mai oh har sa lo to anoi example khalo en le ru le amma sabera chuan AgCN2 bracket in khumta khata khanin central metal chu enge Ag through silver khani tani chuanin adot le a Cn pahni abon ta kha central metal khani chumi Cn pahni za ta kha a coordination number za tu ni oh chu tiang zel chuan Ni po khanin nickel khanin central metal kha nickel ania ligands za chu NH3 kha avain ahwa first bracket noyami pali kha NH3 pali om ti na NH3 pali om chuan ligands pali om ti na that means the coordination number will be simply 4. PT Cl-XII pon PT kha central metal anita a ligands exami abon Cl paruk abon chumi ni bang chuanin coordination number kha paruk ti na ani hal mai khatyang zel khan amai ro chu he lai hi in chuan Fe khanin atober du tu kha Fe khanin C2O4 ni china kan soi oxalate ion kha abon tatlat mai ni kha oxalate ion kha eng ligand nge kan ti didentate ligand or bidentate ligand mun ni atanga electrons donate thei ani awangin kha mun ni ani ti kha shereng chuin coordination number is equal to for that complex again FeC2O4 3 bracket pona 3 minus khamitan b khatwan coordination number 2 into 6 more C2O4 khan didentate ligands ani wangin khami apona C2O4 pathum omza ta kha C2O4 didentate ligands thil chini ani ti na awangin 2 into 3 kan ta coordination number 2 6 alo ni ang chutiang che chuanin ethylene diamine ni china kan soi ethane 1 2 diamine kan ti boka kha cobaltin aron bond ta tratani hnuaya khan mo COEN nya bracket close pathum en pathum om ti na sumi om zia chu en kha bidentate ligands ani awangin coordination number chu 2 into 3 equal to 6 chang tru internal mai heta ton example aron petwang lava heta pentadentate heta kan huta lo ni ta se chuanin achunga mi square again yang first bracket chunga mi khan first bracket nuaya a number o makha in multiply zel don ti na ni chu amero chu khatin kha heta example aron pe ni ta se coordination number a chuan du tok le ta ila charge of a complex ion a charge the charge carried by a complex ion is the algebraic sum of the charges carried by the central ion and the ligands coordinate to it
kha complex ion apum puya khan square bracket pum pui ti na ni chu mo kha square bracket pum puya khan in charge kha am nei ta ni tro kha charge kha enge kan ti chuanin a chhunga mi zom zom te charge bel khom bel om zia chu minus le plus lo ni chuanin a in cancel nga kyang zel khanin ama saber kha kan ena example oh NiNH3 6 a charge kha 2 plus ani ta ni chuan kha 2 plus kha enge kan ti chuan a chhunga mi te zong zong bel khoma kan en don chuan kha complex chhunga khan Ni kha plus 2 oxidation state in om ti na nia chuan NH3 hi a charge chu he ta na kina a next page se khanin olsam de win zero tur oma zero mo neutral ani ta ni chuanin khami plus 2 plus 6 into 0 to 0 ania a charge plus 2 allow chwa theida na kha in lo en mi don nia kha oh kan hun to trepa ka ti zum zunga oxidation number 2 dan kan soyanga heta homoleptic heteroleptic complex kan tianga chuan kan du to ni oxidation number or oxidation state of the central metal atom oxidation number continues to na kina heta apoi mo lutuk o he in thiam chuan hemi unit hi chu harsa in ti to lawang oxidation number chu engtin nge kan chhut oxidation number kan chu dan chu knowing the charge of the complex ion we can calculate the oxidation number of the central metal atom kha square bracket pona a charge kha pe in ni a chhunga ligands zong zong charge kha shetura ngai in ni bo chumi om cha tu he ta moi ro lok oi lo ke ula tuna oxidation number ka ti page dota voi khatin te wa voi khatle ka textbook a chuan 736 page a khanin charge zong zong kha mo ligands ho charge kha aron om ta vek mai ani kha charge azir khanin ti khanin het achut na tan khan atram kai chu wang chonin khami charge hawa kha in thia mangai ti na ni chu negative ligands hawa khan F minus ani ka chuanin ahminga fluorido ania kha khan o ahming chu nakina IPEC nomenclature chu mun le muna lo chuanin inserter chi ni lo F minus su minus ka pakhat chau ni wangin a charge chu minus 1 ti in langa Cl po a charge kha minus 1 BR po a charge kha minus 1 khatyang zel khan ho chut na ni lo phang do nya oxidation number chu dan ka soi lo kang anwaya NiNH3 6 2 plus on ta ni mo khata khanin 2 oxidation number ge i chut sak don Ni mo central metal nickel oxidation number kha i chut sak don ta ni chumi om sia chu isiat lo bera chu mathematics sa po engtin len ti shin x si bwa mayang chuan isiat lo bera kha x si bwa nga x plus itianga NH3 kha a charge enge he ta calculate nga NH3 charge to neutral ani awangin mo few exceptions in naming neutral ligands kan ti chu ne lo ngai khapot ola in text ne na ka text om na in an lo kun in lo zero don in lo end don ya okay NH3 akan charge 0 ni wangin Ni atan x ikmanga plus 0 into 6 equal to a charge he ta square bracket po na mi kha plus 2 ti in E equals ti ranga x value kha izong to mai don ni chu tyang zel chuan CO te po CO atan khan cobalt kha central metal ani wang oxidation state is on to rania x minus 1 ania Cl kha a charge chu minus 1 ania NH3 kha 0 equals to plus 2 ti khan x value kha izong to mai don chu tyang zel chuan in coordination polyhedron kan nei ta heta hianin tetrahedral entity, square planar entity, octahedral entity, square pyramidal entity. Khatyang hawa kha a shape kha lo she ve shim shim ru nakina hybridization kan zir kuna akoi mo anga chuan atop beratan homoleptic and heteroleptic complexes kan nei ta homoleptic complexes homo ani chuan inang soina tero hetero ni chuan inang lo soina the complexes in which the metal is bound to only one kind of donor groups are called homoleptic complex mo homoleptic complex a chuanin ligands in ang nei ho zong kha
hetero ni chuan enge yang a opposite cha ligands ti sang sang ho CO pon a hnuai khan Cl te NH3 te anei ta khatiam a kha ligands chi khat chau bon a kha homoleptic complexes ania heteroleptic complexes su ligands chi khat aya tam mo inang lo bon ho kha. Okay, that's all for today. Thank you. Thank you.